Жоксоғын нәхілеге онна республика олорор жеуот коммунальный хағайыстывата, Норотун туғығыр олорбут үлеләбит, сақасырын сайдытын онқулын урбут чулу жоннортон бірдестері, Ананик Коннович Андреев сырдық атын үетітіге біргі үлеләбиттері 11 сылы болла. Бұ кәмістата үтімен үлі ұтылынна. У нас большая, инвестиционная программа реализовывается. Как и обещали, в селе Барабул, на родине Анания Конновича, мы в этом году начинаем строительство квартальной котельной и тепловые сети с охватом подключения наших потребителей. Поэтому в прошлом году мы разработали проектно-сметную документацию, но в этом году уже довели. И с этого года мы начнем строительство с завершением в 2023 году и вводом в эксплуатацию. Декатахиля котельная бы тутулар была, школа котельная тутулан сюсуон гал, кадер хылга, кинемедити декатим холбунуктара, он на касса социальный бек. Анон же биги жоксоготтор юрибит алох үлүскөн унун мурхоктек. Тағынчасқа қайысқаға үйренер жоқсоғын ортас қуатын бітербі тоға сылақсын біреме тұтар үтөге олықтамыта әме 11 сылы. Бұл біремені бұйыл ағату 2 курсын студияна Петр Захаров тұтты. Bir detlaqbat Ananik Konşandreyev atnan stipendия биһиги өрнәшләр битигәр инника лохторгар алыс тухалах үлеһе титөте болаларгар алу курар. Ананик Коннович Андреев олоғын үлетін қамнағын сырдатар архы материаллардан таңылан тақсыбыз жоғын үләне Галина Рылах ва Салталах аяр бөлік бәлемнен республика сүйіз сылығар жоғын бәләғай оңырды. Ол кемнәғі жағалылар, ол кемнәғі сұруқтар, ол кемнәғі біреме көрдірер документтары кирдилер. Онна бири чугай булларны тоқпар документтарым текилер бәтибет. Мандык ағачы наха чугайдык бир тынынан ағыр документтары кирдилер. Бу курдук жоксоғыттар кен туттар ытык кихилерин Ананик Коннович сырдык атын кытта ыкса ситимнәг үлә хамнас нәһелек улус сайдытын салайсар. Кәскеллә буланнары олоққа киллерсер. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта.